বিটিসি রখাবাই এই বিটিসিও থানায় হাফত মানুষ খুব নাজানে প্ৰণৱ বড়োৰ হত্যাৰ পৰা আজিলৈকে আপুনি যে ৰাতি শুব পাৰে প্ৰণৱ বড়োক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি আমি মানি লৈছো সিদিনাখন যেতিয়া প্ৰণৱ বড়োৱে যেতিয়া কেৰাচিন তেল লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল মাটিৰ কাৰণে অখিল গগৈৰ লগত কেৰাচিন তেল দিব লাগিছিল নে নাই নেতা হিচাপে প্ৰণৱ বড়োৰ আত্মাই আপোনাক কেতিয়াবা কষ্ট দিয়ে নে মই নাজানো আপুনি চিন্তা কৰিব আৰু মই আৰু অলপ ক'ব খোজো যে কিয় ৰাইজৰ মেল হৈছিল মেৰাপানীত এই কথাবোৰ চুক্তিমতে মাটি দিয়া নহয় চুক্তিৰ আগত আলোচনাৰ আগত কোনোবাই সিদ্ধান্ত লৈ যায় নেকি তেতিয়াতো আলোচনাই নহ'ব দেখোন ट्राइबल जाबानो आसामाव रैखा जागोन जों थाखानाय ट्राइबेलानो जुदि रैखा जायाखैब्ला नोंसोर फैबा मालाय नोंसोरखौ एसटि खालामा मालाय बे रैखा जागोन नामा जों गिबियावनो बर' माहारिनि फरायसाफोरा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो गोसोखांनांगोन बे थांनाय सम एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा नहीं तो कल कोई और आएगा जो एकॉर्ड का मतलब ही नहीं समझेगा इसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं समझेगा तो इसीलिए मुझे ऐसा एक सिचुएशन में पॉलिटिक्स में आना पड़ा और मेरा ऑब्जेक्टिव है अभी एकॉर्ड जो 2020 में हम लोग किए हैं 27 जनवरी में उसको फुलफिल करना है চুক্তিমতে মাটি দিয়া নহয় সেই ষ্টেটাছটো কোনো কাৰণত যাতে কাকবাক অধিকাৰ দিবলৈ যাওঁতে খৰ্ব নহয় এতিয়া কথাটো আহি পৰিছে যে মন্ত্ৰী গোটে যোৱাকালি যোনটো কেবিনেটত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে আংশিকভাৱে আমি যোনটো মিডিয়া বা বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা খবৰটো পালোঁ কোনখন অসমৰ ৰাইজক সুধি অসম চুক্তি কৰিছিল এছটিক টানি আনি পেলাই এটা ভাগে ভাগে যি কৰা এটা পৰিকল্পনা আৰু ইয়াত কণ্ট্ৰাডিক্টৰী যি বিষয় আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ ফৰ্মুলা কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে জনজাতিকো আশ্বস্ত কৰাৰ তেওঁলোকে মানে প্ৰয়াস কৰিছে বা মানে বৰ্তমান বিচৰাসকলক আশ্বস্ত কৰা প্ৰয়াস কৰিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যোনটো কৈছে কিন্তু সঠিক প্ৰতিবেদন যেতিয়া ওলাব সেই প্ৰতিবেদনত কি লিখা আছে যদি তাত বৰ্তমানৰ জনজাতিক যদি ক্ষতি কৰাত বাক্য বা শব্দ বা চেণ্টেন্স তেনেকুৱা লিখা আছে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আমি দাবী জনাম আমি আহ্বান জনাম সেইটো ৰিভিউ কৰিব লাগে আৰু কি পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোকক অধিকাৰ দিব এইটো তেওঁলোকৰ কথা আমাৰ কথাটো আমি ৰাখিছোঁ আৰু এই কথাটো কৈছোঁ যে আন্দোলন চলিবই আমি দুবাৰহে আন্দোলন কৰিছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত অলপ পঢ়িছোঁ আন্তৰ্জাতিক চুক্তি কৰাৰ আগত আলোচনা নহয় আন্তৰ্জাতিক চুক্তি কৰাৰ পিছত আলোচনা হয় जों गिबियावनो बर' माहारिनि फरायसाफोरा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो गोसोखांनांगोन बे थांनाय समाव 2003आवहाय जेब्ला बिएलटि जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आरो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव जेब्ला भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों चुक्ति जादोंमोन बेवहाय बर' रावा दिनै मोनसे माने कनस्टिटिउशनेलि जोंनि 8 शेड्युलावहाय दिनै सोजादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बर'आ जोंनि भारत हादराव मोनसे नेशनेल लैंग्वेज हिसाबै राष्ट्रीय भाषा हिसाबै जायगा मोनदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो दिनै जोंनि बर'आ मोनसे भारतनि कनस्टिटिउशनाव जे बर' रावजोंबो दिनै लिरनो हाबाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे एक्स बिएलटि दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गावसिनि बेसेन गोसा समखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेराव दिनै बिथांमोना बर' रावखौ बिटिसि गोरोबथानि गेजेराव 8 शेड्युलाव सोनानै दिनै नेशनल लैंग्वेज बानायनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै कनस्टिटिउशनावबो बर' रावजों ट्रान्सलेशन होनो हानायनि थाखाय भारत सरकारखौ बर' माहारिनि फरायसाफोरा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो অধ্যক্ষ মহোদয় কৈছে যে এই বিধানসভা কিয় বিশ্বাসত লোৱা নাই মহন্ত ডাঙৰীয়া মেমৰি স্মৃতি শক্তি আমাৰ সকলোৰে সজীৱ হ'ব লাগে 800 শহীদৰ কেঁচা তেজৰ ৰাঙলী খেলি অসম চুক্তি मैं लास्ट 20 ईयर्स से बोडो सोसाइटी की राइट की मूवमेंट में था तो उसमें जो है हमारा जो सिस्टम के साथ काफ़ी मेरा वो रहा कॉन्फ्लिक्ट रहा तो उस टाइम में मेरा एक दिमाग में बैठ गया कि सिस्टम में जो लोग होता है वो लोग नेगेटिव सोचने वाले होते हैं तो इसीलिए राजनीति के बारे में मेरा राय पूरा नेगेटिव हो गया था लेकिन आते आते मैंने लास्ट 5 ईयर्स में बोडो सोसाइटी में आर्म्स फ्री करने के लिए सस्टेनेबल पीस लाने के लिए और हम लोग का जो समस्या है एजुकेशन में सोशल सेक्टर में अलग अलग विषय पे जो समस्या है इसका हल निकालने के लिए गवर्नमेंट के साथ जब बातचीत में एंगेज हुआ तब पता चला कि ये रास्ता जो है वो अलग है तो इसीलिए वहाँ लॉबी क्रिएट करना पड़ा लॉबी क्रिएट करके प्रेशर डाल के हम लोग तो 2020 में एक एकॉर्ड किया तो जब एकॉर्ड किया एकॉर्ड में मैं भी एक सिग्नेटरी था
तो सिग्नेटरी होने के नाते ये एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। तो एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, नहीं तो कल कोई और आएगा जो एकॉर्ड का मतलब ही नहीं समझेगा, इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझेगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा एक सिचुएशन में पॉलिटिक्स में आना पड़ा और मेरा ऑब्जेक्टिव है अभी एकॉर्ड जो 2020 में हम लोग किए हैं 27 जनवरी में, उसको फुलफिल करना है। और अंडरग्राउंड का जो प्रॉब्लम था, इंसर्जेंट प्रॉब्लम जो था हम लोग का 30-40 ईयर्स में, इसको खत्म करना है और लोगों को एक डेमोक्रेटिक एक जो स्थिति है इसको लाना है, ताकि सब लोग सिर उठा के जी सके, अपना डिग्निटी लेके जी सके और सब लोग को एक सुरक्षा मिले। क्योंकि हम लोग का यहाँ जो है, हम लोग देश का नागरिक है लेकिन बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ होते हुए भी, क्योंकि लास्ट 30-40 ईयर्स में कम से कम 5000 से ज्यादा लोग हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट में मर गया है, स्टेट एंड नॉन स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट था। तो इसलिए अभी मैं ये पॉलिटिक्स में आया कि ये सारा जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा बहुत अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। শ্ৰদ্ধেয় সংবাদকৰ্মীসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা এই মুহূৰ্তত মোক বিধানসভাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ছাছপেণ্ড কৰিছে, নিলম্বিত কৰিছে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই। মই জাষ্ট সোমাইছিলোঁহে, 2 মিনিটমান হৈছিল, ছাছপেণ্ড কৰিলোঁ। কেলৈ? মোৰ আজি 9 নম্বৰত এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে বিজেপি গোটেই ৰাজ্যখনত অফিচ বনাবৰ কাৰণে কিমান মাটি দিছে। মোৰ প্ৰশ্ন যদি এনেকৈ অলপ পিছত থাকে, সাধাৰণতে 11-12 নম্বৰলৈকে সাধাৰণতে সদায় আহে মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰে। যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন থাকে বা মোৰ প্ৰশ্ন থাকে, তেতিয়া কি কৰে পীযুষ হাজৰিকা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই, তেওঁলোকে তাৰমানে আগৰ প্ৰশ্নবিলাক দীঘলীয়াকৈ উত্তৰ দি মোৰ প্ৰশ্নটো নহাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আজি সেইকাৰণে মই অকল লেট দি আহিছোঁ যাতে মই নাহোঁ বুলি ভাবে। কিন্তু মই যেতিয়া সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিলে, আগৰ প্ৰশ্নবিলাক একদম দাঢ়ি কমা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, লেট কৰিবলৈ। মই ক'লোঁ যে সোনকালে কৰক, আপোনালোকে লেট কৰা আকৌ বুদ্ধি আৰম্ভ কৰিলে। মই ক'লোঁ যে অসমৰ কিমান ঠাইত বিজেপিৰ অফিচ দিছে গোটেই তথ্য আমি পাই গ'লোঁ, আজি সদনত ৰাজহুৱা হ'ব লাগে। লগে লগে অধ্যক্ষ মোক সদনৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰিলে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে 10 মে 2016 তাৰিখৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমৰ কোন কোন ৰাজচক্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সমিতি বা তেওঁলোকৰ দলৰ বিভিন্ন ফ্ৰণ্টক চৰকাৰী ভূমি, চৰকাৰী খাছ মাটি, ভিজিআৰ আৰু কোনো চৰকাৰী বিভাগৰ নামত থকা মাটি আবণ্টন, পট্টা, বন্দোবস্তি, লিজ অথবা অন্য কোনো প্ৰকাৰে হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। ৰাজচক্ৰ অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট সমিতিৰ নাম, ব্যক্তিৰ নাম, মাটিৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰিমিয়াম উল্লেখ কৰি সদনক বিস্তাৰিত তথ্য দিব। উত্তৰত দিছে যে অসমৰ জিলা আয়ুক্তসমূহৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি 10 মে 2016 তাৰিখৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সমিতি অথবা তেওঁলোকৰ দলৰ বিভিন্ন ফ্ৰণ্টক চৰকাৰী ভূমি, চৰকাৰী খাছ ভূমি, ভিজিআৰ অথবা আন কোনো চৰকাৰী বিভাগৰ নামত থকা মাটিৰ আবণ্টন, পট্টন, বন্দোবস্তি, লিজ আৰু আন কোনো প্ৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভূমি হস্তান্তৰ কৰাৰ সবিশেষ তথ্য ৰাজচক্ৰৰ ভিত্তিত পৰিশিষ্ট পথ সংলগ্ন কৰা হ'ল। তাত পৰিশিষ্টটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। এতিয়া পৰিশিষ্ট পথ, এইটো পৰিশিষ্ট পথ। পৰিশিষ্ট পথ এই পৃষ্ঠা আছে, চাব দেই। 1 পৃষ্ঠা এইবিলাক নাম ক'ত ক'ত অফিচ দিছে। 1 পৃষ্ঠা, 2 পৃষ্ঠা, 3 পৃষ্ঠা, 4 পৃষ্ঠা, 5 পৃষ্ঠা, 6 পৃষ্ঠা। 6 পৃষ্ঠা জুৰি বিজেপিক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অফিচ দিয়া হৈছে। এতিয়া ক'ত ক'ত দিছে মই গাই দিওঁ, ক'ত ক'ত দিছে আৰু ক'ত ক'ত দিবলৈ বাকী আছে সেইটো মই আপোনালোকক গাই দিব পাৰোঁ। যিখিনি এপ্লিকেশ্যন দি থৈছে কিন্তু দিয়া নাই, প্ৰচেছত চাগে আছে। এতিয়া দিছে কোনখিনি আপুনি চাব দেই। দিছে বড়োপেটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল, বজালী জিলা, বিজেপিৰ মণ্ডল অফিচ ভৱানীপুৰ, গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড দিছে, ডাক নম্বৰ 338। এলটমেণ্ট দিছে 26/11/2024। এইখিনি মাটি দিছে আপোনাৰ বজালী সৰুপেটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল। বৰপেটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত এতিয়ালৈকে এলটমেণ্ট দিয়া নাই, আবেদন কৰি থৈছে। চেঙা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলতো আবেদন কৰি থৈছে, বাগবৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলতো আবেদন কৰি থৈছে। বিশ্বনাথ জিলাতো আবেদনবিলাক কৰি আছে, চবকে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। বঙাইগাঁৱতো আবেদন কৰি আছে, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। কাছাৰত দিছে লখিমপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুল, বিজেপি অফিচ, LC খাছ, এলটেড ইতিমধ্যে দিলে 58, 58 নম্বৰ ডাক নম্বৰ, 4 কঠা 2022 চনত দিলে। তাৰপাছত চৰাইদেউ সোণাৰীত দিলে, বিজেপি সোণাৰী এণ্ড চফ্ৰাই মণ্ডল অফিচ, চিলিং চাৰ্পাছ পাতি দিলে, এলট কৰি দিলে আৰু ডাক নম্বৰ 269। তাৰপাছত
পাথৰিঘাট ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি অফিচ ডাক নম্বৰ 837। তাৰপাছত আপোনাৰ চিপাঝাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি চিপাঝাৰ অটল ভৱন দিছে 1 বিঘা 1 বিঘা। তাৰপিছত ধেমাজি ৰেভিনিউ চাৰ্কল, গোগামুখ ৰেভিনিউ চাৰ্কল, চিচিগড় ৰেভিনিউ চাৰ্কল এইবিলাকত আবেদন কৰি থৈছে, প্ৰচেছত আছে। তাৰপাছত দিছে ধুবুৰী বিজেপি অফিচ, এইটো দিছে 2 কোঠা 2 লোচা, ডাক নম্বৰ 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1408, 1409। এইটো ধুবুৰীৰ গোলোকগঞ্জত দিছে বিজেপিক দিছে গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড এলটেড 1093, এইটো ডাক নম্বৰ দিছে 1 বিঘা দিছে। বিলাসীপাৰাত বিজেপি অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ডত দিছে এলটেড 132, ডাক নম্বৰ দিছে। নাহৰকটীয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি নাহৰকটীয়া মণ্ডল কমিটি গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেল ৰিচিভ, পে'মেণ্ট নটিচ ইছ্যুড, ইয়াত দিছে 77, ডাক নম্বৰ 77 পিটি। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ নাহৰকটীয়া। টেঙাখাট ৰেভিনিউ চাৰ্কল এইটো দিছে বিজেপি দুলীয়াজান মণ্ডল কমিটি গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড চেতুল, ইতিমধ্যে পট্টা দি দিলে 431, এইটো দি দিলে। তো গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড বিজেপি টেঙাখাট মণ্ডল কমিটি চেতুল, ইতিমধ্যে পট্টা দি দিলে 211, ডাক নম্বৰ। ডিব্ৰুগড় ৱেষ্ট ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি ডিষ্ট্ৰিক্ট মণ্ডল অফিচ ডিব্ৰুগড় গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেল ৰিচিভ, এইটো ডাক নম্বৰ হ'ল 28/231। এইটো হ'ল 1 বিঘা, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ মাজত 1 বিঘা মাটি দিছে, 1 বিঘা। এইটো দিছে 6/4/2023 তাৰিখৰ দিনা। চাবুৱা ৰেভিনিউ চাৰ্কল, মৰাণ ৰেভিনিউ চাৰ্কল, ডিব্ৰুগড় ৱেষ্ট ৰেভিনিউ চাৰ্কল এইবিলাকত আবেদন কৰি থৈছে, টাইম আছে। নাহৰকটীয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি জয়পুৰ মণ্ডল কমিটি গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড দিছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ এপ্ৰুভেল ৰিচিভ 75 নম্বৰ ডাক পিটি, এইটো ডাকত মাটি দিছে। পালিজানা গভৰ্ণমেণ্ট ৰেভিনিউ চাৰ্কল গোৱালপাৰা, ইয়াত দিছে বিজেপিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড 206 নম্বৰ ডাকত 1 বিঘা মাটি দিছে। লক্ষীপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি লক্ষীপুৰ মণ্ডল অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড এলটেড 182 ডাক নম্বৰত। মাটিয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কলত আবেদন কৰি থৈছে, ৰংজুলি ৰেভিনিউ চাৰ্কলত আবেদন কৰি থৈছে, দুধনৈ ৰেভিনিউ চাৰ্কলত আবেদন কৰি থৈছে, গোৱালপাৰা ৰেভিনিউ গোলাঘাট ৰেভিনিউ চাৰ্কলত আপোনাৰ আবেদন কৰি থৈছে। আপোনালোকে কথাটো বুজি পাইছেনে? মই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 2 পৃষ্ঠা গাইছোঁ, মোক 6 পৃষ্ঠাত তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিছে, মাটি দিছে। অকল বিজেপিয়ে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত 6 পৃষ্ঠাৰ তথ্য কিমানটো হ'ব, এইটো কিমানটো হ'ব 50টামান ঠাইত এতিয়ালৈকে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বনাবৰ কাৰণে, মই কিমান একজেক্টলি দি দিম আপোনালোকক, 50টামান ঠাইত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বনাবৰ কাৰণে অসমৰ মাটিত, অসমৰ ৰাইজৰ মাটিত, অসমৰ চৰকাৰী ভূমি কাৰ্যালয় বনাবৰ কাৰণে অনুমতি দিছে। আৰু পৃথিৱীৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলক 1 কঠা মাটিও ক'তো দিয়া নাই। গোলাঘাটত মৰঙী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মৰঙী মণ্ডল সমিতি চিলিং গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড 59 পাৰ্ট ডাক নম্বৰ 2 কোঠা 2023 চনত দিছে। হাইলাকান্দি আৰু দেৰগাঁও, খুমটাই, সৰুপথাৰ, বোকাখাট এইবিলাকত আবেদন কৰি থৈছে, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। হাইলাকান্দি প্ৰেচিডেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বিজেপি হাইলাকান্দি গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড এলটেড 2nd RS ডাক নম্বৰ 324 অফ মৌজা হাইলাকান্দি টাউন, তাত দিছে 4 কোঠা 8 লোচা। হোজাই ৰেভিনিউ চাৰ্কল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 1 বিঘা দিছে। লংকা ৰেভিনিউ চাৰ্কল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 2 বিঘা দিছে দেই, এইটো লংকাত 2 বিঘা। যোৰহাটত এতিয়ালৈকে আবেদন কৰি থৈছে, যোৰহাট ইষ্ট, যোৰহাট ৱেষ্ট, তিতাবৰ, তিয়ক, মৰিয়নি, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটীত কিমান মাটি দিছে চাব দেই। দিছপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট, ইতিমধ্যে পট্টা দি দিলে। 3539 অফ 1 নম্বৰ মৈদাম এণ্ড 181 অফ বশিষ্ঠত দি দিছে মাটি 4 বিঘা। বিজেপি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত দিছে 4 বিঘা মাটি, 4 বিঘা মাটি দিছে, 4 বিঘা। এইটো দিছে দিছপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত দিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক দিছে। আজাৰা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এয়াৰপৰ্ট খণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট 2 কোঠা 1 লোচা দিছে। তাৰপিছত সোণাপুৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড, এইটোত দিছে ছেটেল, পট্টাই দি দিলে 3 কোঠা 1 লোচা। তাৰপিছত গুৱাহাটী ৰেভিনিউ চাৰ্কুল এইটোত এতিয়ালৈকে চলি আছে। ছয়গাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কুল দিয়া নাই, এইবিলাক চলি আছে। এতিয়া 4 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো মই গাই আছোঁ। পলাশবাৰীত চলি আছে, পলাশবাৰী ৰেভিনিউ চাৰ্কুল চলি আছে। নৰ্থ গুৱাহাটী ৰেভিনিউ চাৰ্কুল চলি আছে, হোৱা নাই। বৰৈমাৰী হোৱা নাই, আৰু ৰেভিনিউ চাৰ্কুল হোৱা নাই।
তাৰপিছত লখিমপুৰৰ নৰ্থ লখিমপুৰ নাওবৈচা বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ কদম সোৱণশিৰি আৰু ঢকুৱাখানা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, চলি আছে। মাজুলী উজনি মাজুলী ৰেভিনিউ চাৰ্কল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উজনি মাজুলী মণ্ডল সমিতি মেজৰ দেউৰীৰ নামত দিছে গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড এলটেড 223 নম্বৰ দাগ। তাৰপাছত মৰিগাঁও ৰেভিনিউ চাৰ্কল নাই, আকৌ উজনি মাজুলী ৰেভিনিউ চাৰ্কলত আৰু এটা দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উজনি মাজুলী মণ্ডল অফিচ 1 নম্বৰ ফুলনিত, এইটোত দিছে গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড দাগ নম্বৰ 4, তাতো দিছে 23 চনত, এই দুইটা 23 চনত দিছে। মৰিগাঁৱত বিজেপি মণ্ডল অফিচ জমদুৱা মৰিগাঁও, এইটোত দিছে দাগ নম্বৰ 1541, ইয়াতো দিছে। তাৰপিছত এইবাৰ 5 নম্বৰ পৃষ্ঠাত দিছে নলবাৰী ভগ্ৰাবাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি অফিচ মৰিগাঁও বনভাগ মণ্ডল কমিটি গভৰ্ণমেণ্ট মাটি দাগ নম্বৰ 179, 180, 181, 2 কঠা 7 কোচা। তাৰপিছত নলবাৰী টিহু ৰেভিনিউ চাৰ্কল বিজেপি অফিচ টিহু টাউন গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড এলট কৰি দিলে। বৰক্ষেত্ৰী ৰেভিনিউ চাৰ্কল ব্লক বিজেপি অফিচ নাৰায়ণপুৰ ভিজিয়াৰ মাটি দি দিছে ইয়াত, ভিজিয়াৰ মাটিও দি দিছে দেই এলটেড। ভিজিয়াৰ মাটি কাকো দিব নোৱাৰে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে ভিজিয়াৰ কাকো দিব নোৱাৰে। 565 দাগ নম্বৰ তাতো দিছে, 2018 চনত দিছে। পশ্চিম নলবাৰী বিজেপি অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট খাছ লেণ্ড এলটেড, এইটো দাগ নম্বৰ 899, 2025 চনত দিছে। আৰু নলবাৰী বিজেপি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি অফিচ এলটমেণ্ট দি দিলে 1553 দাগ নম্বৰত, এইটো দিছে 2 কোঠা 10 কোচা। নগাঁৱত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, শিৱসাগৰত দিয়া নাই। শিৱসাগৰত আনিছিলে, মই দিবলৈ নিদিলোঁ। শিৱসাগৰত আনিছিলে প্ৰপ'জেল, মই দিবলৈ নিদিলোঁ। শোণিতপুर ढेकियाजुलि रेभिनिउ उनाव बे जोंनाव गिनाय आरो समखिनाया जोंनि बर' मानसिफोरनाव जादों बा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनाव जादों। दा जोङो बेखौनो सानबाय थादोंमोन गभर्नमेन्टआ एक्चुअलि बेखौ खालाममारगोन ना खालाममारा, बेखौ लानानै जोंबो जानला कमेन्टखौ होथ'ला, जानला बुंथ'ला होननानै साननाय जादोंमोन। मानो होनबा दा जों नुबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों अनेक गावजों गाव बुंनानै हारिजों हारि माने एसे क्लेसिंआवसो फैलायनायनि सिमाव सफैदों। माने सोरबाया मोजांबो मिथिजोबा, सोरबा बुंनानैबो रोंजोबला। थेवबो बेफोरबायदि मानसियानो जोंनि गावनि गाव जाथिनि रैखाथिनि थाखाय बुंनायाव गिनायाव बेफोरखौ खोथा बुंनायाव गुबुन हारिफोरजों एसे क्लेसिंआव फैदों। दा जोंबो बुङा सानदोंमोन, खिन्थु दा नुबाय मा मैयानि एसेम्ब्लियाव बेखौथ' जों मिथिबाय थाखादों। जोंनि बिथां चिफ मिनिस्टारा मानगोनां चिफ मिनिस्टारा थाखानाय एसटिफ्रा खहा जानानैब्लाबो उफायथ' गैया, खहा जानानैब्लाबो खालामनानैब्लाबो एसटिखौ होनांगोन। माने खहा जायाब्ला होनोनो हाखाया, बेखौ मिथिखागौ। होमब्ला जोंहा बाहाय रासिन गिनांगौ थाबाय जे दा जोङो थरख' जालायबाय थादों, दिगोद जालायबाय थादों जे थाखानाय एसटिफोरखौ माने थाखानाय एसटिआव खहा जागोनब्ला जोंहाबोथ' होबथानांगौ जाबाय, बुंनांगौ जाहैबाय। दा जोंथ' आवगायनिफ्राय नांबाय थादोंमोन, आवगायनिफ्राय नांबाय थादों। जोङो बिदिनो सोरबा इन्डिभिजुवेलखौ केस होदों, सोरबा माबाखौ माने जोंहा एसटि इलिगेल भाबै लानायखौ जों होनबाय थादों। खिन्थु दा नुबाय मा बे गिदिर जाहैबाय। बेवहाय जों बायदि फिसा फिसौ संगठन बा फिसा फिसौ मानसिया बुंनाया जोंनि थाखाय जेबो फोलोमनो थोआ। नाथाय दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, ट्राइबेल संघ नांबाय, अल माने सिसुथुवाया नांबाय। बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदोंबो जे जोङो फिसा फिसौ नांस्लायस्लाय, जों जे नांबाय थाबाबो जों खस्थ' मोनस्लायस्लाय, दा जों गिदिरै नांबाय। दा बाहाय नांनायाव नोंगौ जों मोजाङै नांनांगोन। दा थाखानाया जोंहा एसटिआ जुदि खहा जानांगौब्ला जों नुखाबाय देगनो जे बिसोरो दा बुंनो सानदों बिसोरो जे जों आसामखौ रैखा खालामनो। आसामखौ रैखा खालामनोआ एसटि जाबासो आसामखौ रैखा खालामनो हागोन नामा? बिसोरो एथ' इजि लादों नामा जे ट्राइबेलफ्रा माने बिराद गोरा जाबाय, ट्राइबेलफ्रा माने बिसोरो माने पावारफुल जाबाय। खिन्थु नोंसोर एसटि जाब्लानो जुदि आसामखौ रैखा खालामनो हागोन सानदोंब्ला जों थाखानाय एसटिफ्रा मानो रैखा जायाखै? जे जोंनि ट्राइबेल बेल ब्लक होनना जों मानो होख्रावबाय थादों आरो मानो जोङो सुखुबाय जाबाय थादों पलिटिकेलि? जेरै जोङो 10 बोसोर जोङो सुखुजानानै थाबाय जोङो एमपिखौबो। होमबा जोंनि बे हायाव ट्राइबेल बेल ब्लकआव जे इन्ट्रेस्ट जादों, बे जोंहा बाहा रैखा जाखो? दा बिसोर सानदों नामा जे ट्राइबेल जाबानो आसामा रैखा जागोन? जों थाखानाय ट्राइबेलानो जुदि रैखा जायाखैब्ला नोंसोर फैबा मालाय, नोंसोरखौ एसटि खालामा मालाय, बे रैखा जागोन नामा? बे माबोरै जानो? बे अजुक्ति खोथा बिसोर माने बेखौ जोंखौ माने लाइट लानो थाखाय, डाइभार्ट खालामनो थाखाय जे जोंनो रिजार्भेसन नाङा, साख्रि बाख्रिनि थाखाय नाङा होननानै बुंदों। होमबालाय नोंसोरो एसटिल' जानाय माने मा? जोंथ' बुंनो हागौ जोंनि सिटुखौ फोजोबनाय माने जोंनि बिटिसिखौ मेगन सानाय जों बुंनो हागौ। दा बिसोरनि साननाया बे जे जुदि नोंसोरनो रिजार्भेसनखौ नाङाब्ला माने साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसनखौ जोंनो नाङा, होमबा माखौ नांगौ? हा होनबाय बिसोरो, हा आरो पलिटिकेल मोनबाय आरो माथो नांबावगौ? हा आरो पलिटिकेल मोनबाथाय बे जाहैखाजोब्बाय। दा जेरै जोङो हाखौनो गिबाय थादों, जोंनि हायानो सेफ गैया, जोंनि हाखौ सेफ खालामना होगोरमोन ना? होमबा नंगौ दे नोंसोरबो एसटि जादो, खिन्थु बिसोरनि एसटि जानाया ओरैबायदि मा
दा बुंदों राजबंशिफोरखौ जोंहा मेन गिनांगौआ जों राजबंशियारि आदिबासि थिग আছে आफार आसामाव जुदि आहम थाहम मथां मरमफ्रा जाब्लाबो जों बुंनो हागौ दे जाब्लाबो अरजायाबो बुंनो हासिगौ खिन्थु जोंहा दा जोंनि एसटि जोंनि बे बिटिसि बिटिआर बिटिसिखौ जोंनिखौ जेनेबा आनडिभाइडेड गवालपारायाव राजबंशिफ्रा प्रटेक्टेड होननानै माने बिसोरखौ माने एसटि होनसै होनना बुंबाय खिन्थु आनडिभाइडेड गवालपारायाव जुदि बिसोरबो जोंनि क'क्राझार आरो चिराङा गोलैफायो होमबा बिसोर क'क्राझार आरो चिरांखौ नांथारगौ माबोरै आरो बिसोरनि क्षमताफ्राबो खरा माने क'क्राझार आरो चिरां बे क'क्राझार आरो चिरांखौ होनना बुंनाय खिन्थु जों सासे मानसिनो सासे बिफाया सासे फिसानो हाखौ नामजारि होयोबा बा सासेया गुबुननो फाननानै नामजारि खालामनानै होयोब्ला बे हाखौ सिख'फिननो हायो नामा जोंनो 62 जोंनो बिटिसि होखाबाय बे बिटिसिआव थानाय हाखौ मानो सिख'फिननो नाजादों बिसोरनो जोङो क्षमताफोर होबायब्ला थिग আছে जोंनि खोलाहा थानाय बे खोलाहा थानाय बिसोर क्षमताफोर होबायबा जोंथ' बाहाय अबजेक्सन खालामाखै क्षमताफोर होनायाव जों सापर्ट दं दे जाथोंसै मानो होनबा जोंहाय थांनोबो हाला जोंबो माबाला गुबुन हारिफ्रा बा बांगालफ्रा माने बेखौ गाग्लोबगासिनो दं बे जायगायाव एरियाखौ बारायगासिनो दं होमबा बहाय होदो बिसोरनो खिन्थु प्रटेक्टेड होनाया आनडिभाइडेड गवालपारायाव प्रटेक्टेड होनाया मानि थाखाय होदों बै समाव जोंनि बर'फ्रा राजबंशि हाबदों आरो बै समाव जोंनि बर'फ्रा मानो राजबंशि बिसोर कत्रिय होननानै गावसोरखौ गोजौ थाखोनि हिन्दु गोजौ थाखोनि होननानै बिसोर गावसोरखौ बिराद गोरा लाबाय दा जोंखौ नासयबाय थाबाय जोङो जानो लोंदेरनो हाला जों थाङोब्ला जोंनि आगानखौ लेरस्रोयो जों ओंखाम जानो थांबा बिसोर जोंनि थोरसिफोरखौ जों सुना गारबोनांगौ बेबायदिसो नासयदोंमोन गतिके मा जोंबो बारदाय नासयजाला होननानै राजबंशि हाबदों बे राजबंशि हाबनाया बर' दाबो नाय बङाइगावनि बे स्पनसला बे हातिमुत्रा आरो बे मुलागाव बे गासिबो बेनिफ्राय नैबे राखालदुनिफ्राय लानानै ओमफ्राय अभयापुरि बै हाजो सेर अभयापुरिनिफ्राय गासै लानानै गवालपारासिम बे जायगायाव बांसिन बर'फ्रा माने राजबंशि हाबदों इभेन जोंनि नैबे दानि थांनाय बै पुनि प्रिन्सिपाल सार बे प्रिन्सिपाल क'क्राझार कलेजनि गोदोनि प्रिन्सिपाल बिनि बिफायाबो राजबंशिमोन बे अभयापुरिनि राजबंशि होननानै परिचय लायोमोन हासारस्रायलाय दाबो बिनि माने दङ फिसा फिसौआ दाबो क'क्राझार कलेजनि बे खाथियावनो दङ बिथांमोनहाबो राजबंशि जादों बै समाव मानो होनबा राजबंशि जानाया राजबंशि बे बर' मानसिफ्रानो जानायखाय बर'फोरखौसो प्रटेक्टेड खालामदोंमोन मानो होनबा बिसोर बर'फ्रा राजबंशि हाबबाय जेरै सर'निया हाबदों सर'निया जाहैबाय नालाय जाथियाव गैला खिन्थु बे बर' मानसिफ्रा बिसोरो ओंखायनो बिसोरखौ प्रटेक्टेड खालामनो थाखाय बे मानसिफोरखौ बेखौ बाहाय बे जायगाखौ प्रटेक्ट खालामदों बाहाय माखासे राजबंशिफोर दङ बिसोरबो प्रटेक्टेड जादों नङाबा वेस्ट बेंगलाव बिसोरो एससि कास्ट वेस्ट बेंगलावथ' गोदोनि कामरुप हिसाबै जों क्षमतापुर हिसाबै होनोब्लाबो गोदोनि कामरुप होनोब्ला वेस्ट बेंगल बांलादेशनि खावसे रंपुर मेमनसिं गासिबो जोंनि बेहाय राजबंशिफोर दं होमबा बिसोरो दा बेंगलाव राजबंशिफ्रा एससि होमबा जोंनावबो एखे लेथार बिसोर एखे जोङो बेंगल आरो आसाम नांजाबनाय दा बहायबो जों बिसोर एससि मोननांगौमोन खिन्थु दा बिसोरखौ बे जायगायाव होमबा माने प्रटेक्टेड खालामदों बे प्रटेक्टेडा जोंनि बर' मानसिफोरनि थाखायनो प्रटेक्टेड खालामदों दाबो नागिर लेखाफोर हानि लेखाफोरखौ नाय दाबो बे बङाइगावनिफ्राय खोलाहा जेसेबां गामिफोर दङ गासिबो बर' मानसि बिसोरो दा जोङो राजबंशि जाबाय जोङो बिसोरनो दा माने बिसोरनि लेन्ड लेगेसिखौ नायब्लाबो मोनगोन बिसोर बर' खिन्थु दा जों मिथिनो मोनो दा ठीक আছে बिसोरो दा आनडिभाइडेड गवालपारायाव नोंसोर बे जायगाखौ क्षमताफोराव नोंसोर खालामनो होननानै बुंबायब्ला उइदाउट एफेक्टिं होनबा जोंनि बिटिसिआबो एफेक्ट जानो मोना जोंनि बिटिसिआवथ' बिटिसि मोनखायानो आरो जोंनि बिटिसिआव बहाय जोंना मोनब्रैल' जोंनि कमिउनिटिया एसटि थानो मोनगोन आरो थानो मोननांगौ मानो होनबा सिसिडुलनि बर' राभा गार' आरो हाजंखौ लाफादों हाजंआ एसेल' एकदम दङ संख्या खम बिजनि एसे बहाबा ओरै सानजाथिंनि दं हाजं बे मोनब्रैयाल' जानांगौ आरो बे मोनब्रैखौ जोंनि बिटिसिआव आं बेखौ खावलायो जोंनि दानि चिफ सारगोन हाग्रा महिलारि बिथांमोना जोंनि बिटिसिआव मोनब्रैल' जाथिया एसटि जानो हानाय बा जानो मोननांगौ बर' राभा गार' आरो हाजं बेल' बेनिफ्राय गोदान खुनु बे सिक्सटिडुलाव खुनु मानसिया प्रटेक्टेड जाफैनो मोना खुनु एसटि जाफैनो मोना बेखौ जोङो बे सिक्सटिडुलनि रुल बायदियै थांनांगोन आं बेखौ खावलायो आरो जोङो मोनसे हारिखौबो जोङो सानना नायहर कच राजबंशि होनना बुंना लाबाय बिसोरो बेंगलाव राजबंशिल' कच गैया आरो कचआ आलदा बेंगलाव कचआबो आलदा राजबंशि आलदा बिसोर सिडिउल कास्ट बहाय एससि बहाय 1976 आवनो बिसोर बेंगलाव सिडिउल कास्ट हिसाबै सेन्ट्रेल अर्डार कन्स्टिटिउसनेल अर्डार 19 दं बे समावनो बिसोरो 1976 आवनो बिसोरो सिडिउल कास्ट होमबा आलदा बिसोरो सिरियाल नाम्बार 34 आव कच आरो 54 ना 55 आव राजबंशि होमबा बेहाय आलदा खाथार खिन्थु जोंनि बाहाय जुदि कच राजबंशि होनना बुंबा बे कच जाथिया बाहाय सेस जागोन आसामाव जोंनाव कच जाथिया बेंगलाव दाबा कचफ्रानो गैला नङानो बिसोरबो माने गुबुन माने बे जाथियानो सेस जाबाय माने गुबुन माने बाङालि बा गुबुन कनभार्ट जालांबाय माबाबाय माने इसेल'ना जोबलांबाय आरो बहायबो जुदि कच राजबंशि होननानै बुंब्ला बे कचफ्रा सेस खासै बहाय आसामाव बे कच होननाय थानाय नङा दा जोङो बेखौनो गिनांगौआ बेसो जोंना जे जोङो
दा गुबुनफोरथ' दंबावो जोंनाव दा जेनेबा जोङो दा बुंनो थाङोब्ला दा मेन राजखान्थिखौनो बुंदों जे राजखान्थिखौ बाहाय होयोब्ला प्रटेक्टेडनि खार'ना मा जे बिसोरखौबो रैखा खालामनाय सेभ खालामनाय खिन्थु बिसोरखौ रैखा खालामदोंमोन मेन राजखान्थिखौ नङामोन खिन्थु बाहाय बे बर' राजखान्थि जानायखौसो खालामदों बेखौ हिस्ट्रिखौ नायनो मोजां आरो मैयानि डिबेटआव बाहाय मोनसे डिबेटआव होदों जोंनि दिपेन बर' फरायसाफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङाबो माबा खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन दा बेवहाय बे आख्रासुनि बलराम बर्मन बिथाङा बुंदों जे रुपनाथ ब्रह्म आरो बिम्बेश्वर दौरिनि थाखायनो जोंखौ माने बिसोरनि थाखायनो जोङो एसटि जानो मोनाखै बिसोरो जोंखौ एसटिआव लाफायाखै होनना बुंदों खिन्थु माबे बै समाव बिथाङा मिथिया हसिया एसटिखौ मिथिया हसिया बुंदों रुपनाथ ब्रह्म आरो बिम्बेश्वर दौरिमोनहा राजबंशिफोरखौ नोंसोरबो फैदो होनना बुंदों बे समाव सोरमोन बिथांमोन सानथों आरो बिथांमोननिफ्राय चिफ मिनिस्टार जालांबाय राजबंशिफोरनिफ्राय बिसोरमोन बेलाय सरचन्द्र सिंह गलापर बरामोनहा बिथांमोनखौ सरचन्द्र सिंहमोनखौ जोंनि रुपनाथ ब्रह्ममोनहा लिंदोंमोन जे नोंसोरबो फैदो जों एसटि बे समावबो बुंदों जाहैबाय नोंसोर मानो जों एथ' गोजौआव थाखाबाय जोङो एथ' गोजौआव हारि जाखानानै जों माने सिभिल साइडआव थांनो जों माने एसटि लानो बे बाथ्राखौ बुंदों जायनि थाखाय नोंसोर थाङाबा था होननानै थांदों आरो बे जोंनाबो लेट जानानै थांदोंमोन रुपनाथ ब्रह्म बिमल दौरि आरो जोंना बे कालिचरन गुरुदेव बिथांमोन थांनायाव जेराव माने हाबदोंमोनला लेट जानानै थांबाय हाबनो मोनैयाव मा जागोन जेराव सासे बे ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि ब्रिटिश सासे आर्मि मावनाय सुबेदार बेलगम कसारि बिथाङा जेला आथिं जोबथोंहैदों मासो बे गारना सानदों बे सासे एसे माने बेबो जोंनि माने माबा मानसि होननानै माने इन्डिया माने ब्रिटिशनि गभर्नमेन्टनि माबायाव खामानि मावनाय होननानै बेखौ नुनानै बियो उइद्रेसआव थांदों नालाय बहायसो हाबनो मोनदों बे हाबनायावसो बिसोरो बे जोंनो बाहाय साइमन कमिसन होनो मोनदों ओमफ्राय बहायसो जोंनि बाहायबो जोङो एसटि खालामनाय बाबा जोङो बे मर्यादाखौ मोननाया बिनि उनावबो जोंनि बे जेला रुपनाथ ब्रह्म आरो बिम्बेश्वर दौरिमोननि बे माबा एसटि खालामखांनो माने रायलायखांनायनि उनावबो जेला गपिनाथ बरदलैया जेला गाव चिफ मिनिस्टार जायो बे समाव होनबा दाना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ बानायबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बानायनो गपिनाथ बरदलैया बै समावबो गपिनाथ बरदलैखौ जोङो बुंदोंमोन माने जेला हिल्सआव माने कार्बि आंलंफोरनि आरो डिमा हासावनि हिल्सखौ होबाय बेखौ 6 सिडुल होना होबाय 6 सिडुल होना होदों बिसोरखौ बै समावनो ब्रिटिशनि जेराव माने बिफोर इन्डिपेन्डेन्ट बे समावनो बिसोरखौ जेला दार्टिं कमिटियाव जेला खालामो होनबानो बे समावनो इन्डिपेन्डेन्ट जायनि सिगाङावनो बिसोरखौ बे समावनो 6 सिडुल खालामनानै होदों 6 सिडुल खालामनाय समाव साइमन कमिसना सोंदोंमोन व्हाट एबाउट द प्लेन्स होनना बुंदोंमोन व्हाट एबाउट द प्लेन्स ट्राइब होनना सोंनायाव बे होनदों बे मा थाखाय एन्सार होदों गपिनाथ बरदलैया होनदों मा दे आर एसिमिलेटेड विथ आसामिस कालचार बिदि होनानैनो जोंखौ माने बे माने आसामिस मा जाबाय होननानै बियो जोंखौ बेहाय माने जोंखौसो 6 सिडुल सोनायखौ होबथादों गपिनाथ बरदलैया बे समावसो जोंनि थाखाय बे समावनो जों माबा 6 सिडुलखौ जोंबो बे समावनो प्लेन्सआव मोनोमोन प्लेन्सआव मोनैनि खोथा गैयामोन खिन्थु उननि बेलायाव जोंनि मानसिया बेखौ दानांगौ गपिनाथ बरदलैया जेला जोंनि बर'फ्रा बै समावबो जोंनो माने बर'फ्रा मामोन दाबो जेनेबा जोङो किं मेकार बै समाव किं मेकारमोन बे समाव जेला टेरिटरियेल ब्रिटिशनि समावनो जेला टेरिटरियेल इलेक्सन जायो होनबा बे समाव सादुरा सरकार जादोंमोन सादुरा सरकारा जेला जोंखौ बै समावनो असमियाफ्रा जोंखौ नासयबाय थानायनि थाखायनो जोङो बै समाव बिसोर कंग्रेसनि जानानै गपिनाथ बरदलैया गेलेदों जोंना ट्राइबेल लिगजों गेलेदोंमोन ट्राइबेल लिग जादोंमोन ट्राइबेल लिग जानाय समावनो बेयो दाना जोंखौ बुंबाय गपिनाथ बरदलैमोननि बेबायदि जोंनि बार एसे मोजां जोंजों मोजां मोनैनि थाखायनो हमबाय सादुरा होनबाय जोङो बिसोरो मुस्लिम लीगा माने जों नोंसिनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावना होगोन होननायाव बे जोङो मुस्लिम लीगखौ माने सादुरा सरकारखौ मदद खालामदों बहायनो बे सादुरा सरकारा चिफ मिनिस्टार जादों बेनिफ्राय बियो सालायदों उनावथ' नुबाय मा जेला चिफ मिनिस्टार जायो होनबा बियो सादुरा सरकार खालामबाय होनबा ओरै ब्रिटिशआ दानानै दोनखानाय बे समाव लाइन सिस्टेम दंमोन बे ओरैहाय साहाजों थांनो मोना नैबे लाइन सिस्टेम बा रेल लाइननि साहाथिं खुनु मुसलमानबो हाबनो मोना होननानै बे समावनो बे लाइन सिस्टेमखौ बे सादुरा सरकारा बेखौ बोखारदों बे बोखारनो थाखाय जोंनि ट्राइबेल लीगआ बेजों मोजां जायाखै बेखौ जोङो खोथा होदोंमोन मोजां मावना होगोन जोंनि डेभेलपमेन्ट थाखाय मावगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु होआसै जायनि थाखाय जोंनि ट्राइबेल लीगआ बेजों नागारनानै उननि बेलायाव जोङो गपिनाथ बरदलैखौ सापर्ट खालामदों गपिनाथ बरदलै होमबासो बे ट्राइबेल लीगआ गपिनाथ बरदलैखौ जेला सापर्ट खालामो होमबासो गपिनाथ बरदलैयाबो चिफ मिनिस्टार जानो हादों चिफ जानो हादों बे चिफ जानो हादों नङाबा बेहाबो हायामोन दा बै समावबो जोङो किं मेकार दासिमबो जों किं मेकार दासिमबो जों दा आसामाव जोंनि बर'फोर जोंनि ट्राइबेलफोरनि नङाब्ला खुनु गभर्नमेन्ट जानो हायैया बेनो दा जोङो गपिनाथ बरदलैयामोननि थाखायनो जों माबा खालामनो हायाखैमोन खिन्थु बे समाव बेयो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दाना होदों हय खिन्थु नङाबा बे गपिनाथ बरदलैया थानायाव जुदि बे सादुरा सरकारा बोखारनाय लाइन सिस्टेमखौ जुदि दालां खालामना होफिनोमोनबा होमबा बियो दासिमबो थागौमोन होमबा जोङो आसा खालामोमोन नाथाय बेखौ खालामाबालानो बे लाइन सिस्टेमखौ
होफिना मालानो बियो मा बेल ब्लकसो दानानै होबाय बेल ब्लकआ माने जे जायगायाव बुरजा मानसि थायो गोलावनो बे एरिया गोलाव बा बुरजा मानसि थायो बे जायगाखौ माने लाम थाबाय आरो हालाम बे हालामखौ बेल होननानै बुङो आरो जेरखम दखर गामि दरब्रैजों दरबाजों बा मोनसे एरियाखौ लानानै दखरबा बेखौ ब्लक बेबायदिखौ दानानै होबाय दा बे बेल ब्लक किन्तु दा बे बेल ब्लकआबो जोंहा दासिमबो रैखाथि गैया बे जोंनि ट्राइबेलफोरनि जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि माबायोमोनब्ला जोंखौ ट्राइबेलफोरखौ सानोमोनब्ला दा मा जागोन बेवहाय जोंनो 6 जन गोष्ठीखौ जोंनो सोहरना होनाय मानि जोंनाव जोंखौ एसटि होनाय मानि बिसोरना मा बिसोर अलरेडि जोंनाव हाबनानै इनफ्लुएन्स जानो थाखाजोब्बाय बांगालफ्राथ' बांगालफोर बारो बांगालफोरखौ दाबो जोंबा बुंनो हागौ जों होनो हागौ गोसो जायोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ होनो हायो किन्तु मा अलरेडि बेवहाय असमिया मानसिफोर गुबुन मानसिफ्रानो बेवहाय हाबनानै थाखाबाय नालाय दा बिसोरखौ होनायाव गैला बिसोरो होला नालाय ओंखायनो मा खालामदों बिसोरखौबो एसटि खालामफानोसै एसटि माने मालाय बिसोरबो एसटि जाजोब्बाय ओंखायनो जों होनो हानानै बे फर्मुलाजोंसो बे जोंखौ गाख्रेबनो नागिरदों बे बिसोर अलरेडि सोना हाबखानायखौसो नङाबा बे ट्राइबेल बेल ब्लकनिफ्राय होखारनांगौ होखारबाथ' जों बांगालफोरखौ होआ होखारबाथ' बांगालफोरखौ होखारजानो नाङा होखारजायोब्ला मा दाख्लै जेरै बांगालफ्रा बुंदों होखारजायोब्ला मा बेल ब्लकनिफ्राय होखारनांगौ बेथ' नंगौ कनस्टिटिउसननि आयेन मथे होखारनांगौ माने जों फोरमान होखारनांगौ बेहाय गुबुन हारिफोरबो दं आसामिस मानसिफोर दं दा बे असमिया मानसिफ्रा खारनांगोन बे खारनांगौखौ गिनानैनो बिसोर मा जोंनो बे ब्लकखौ माने बे ब्लकखौ खारनांगौनि गिनानैनो बिसोर मा बे 6 जन बुस्थु खालामहरदों बे जोंनि थाखाय डेन्जारास जोंहा गिनांगौ ओंखायनो जों एसटि जानानैबाबो जोंहा सेफ गैया आरो बिसोर मा एसटि जाबासो सेफ जागोन होनदों बिसोर माखौ गिनांगौ बिसोर गभर्नमेन्टखा बिसोर 6 नंगौबाबो काटेगरि खालामहैदोंबा गावसोरनो गभर्नमेन्टखा गावसोरनो आसामावनो पावार बाहायनो हायो दिनै एसटि जाबाल' हाखौ बिसोरनो पलिटिकेल पावार आरो लेन्ड पावार हानि संरैखा आरो राजखान्थि होनदों बे हानि पावार आरो राजखान्थिखौ बिसोर मा आयेन बानायनानै बिसोर बे हानि आयेनखौ बानायनो हाया नामा जे हाखौ गुबुन बांगालफोरनो फानो मोना मेनाथ' बिसोर दा बांगालनो फाननो मोना बिहारि मारवारिनो फाननो मोना बेखौ खालामना बिसोरो अबिसिआव थानांबाबो अबिसिआव 27% मोननानै दं बिसोरो जोंनो 10% सैद' जागासिनो अबिसिआव 10% बिसोरो 27% मोननाय बिसोर हाखौ संरैखा खालामनो थाखाय बिसोर आयेन पास खालामना लाबानो जाबायना दिनै मानो जोङो ट्राइबेलखौ गाख्रेबनो थाखायसो जों सानो दा ओंखायनो ट्राइबेलखौ गाख्रेबनो थाखायसो बे जिनिसखौ खालामदों नङाब्ला बिसोर आयेन बानायनानै हाखौ रैखा खालाम बिसोरो माने पलिटिकेल रिजार्भेसन होनदों पलिटिकेल रिजार्भेसनथ' गावसोरनो मोनखाजोबो ना दा पलिटिकेल रिजार्भेसन नांगौ होनोब्ला बिसोर खालामना लाबाबो जाबाय गावसोर बिदिबा जोंनि एसटिया बेल' नङामोन जों दा बेसेबां एसटि हायो जों बायदिसिना बेसेबां होनो खिन्थु बिनि बांसिन जोंहा 30 बेसेबां नामनि आवगायाव दंमोन एसटि बिसोरखौ मानो डिरिजार्भ खालामजोबखो बिदिबा बै एसटिया जोंनो होफिनजोबनांगौ बै एसटिखौ होफिनजोबनो मानो होआखै जोंनो बेखौ होआखै दिनै बिसोरो जोंखौ फोजोबनो थाखायसो बे जिनिसखौ खालामदों होननानै जों पुराय बुंनो हायो दा ओंखायनो आं आसा खालामो दा जोंनि बे सिसि2आनि बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि फंबाय बिनानावफोर दा जोंनि बियादैफोर दा इउनिभार्सिटियाव फरिखाखौ बन्द खालामनानैबाबो बिथांमोनहा बे जांख्रिखांनायखौ लाबोबाय थादों बे जोंनि थांनाय फैनायनि बाथ्रा जाबाय थांनाय फैनायनि जोंनि बे सम सफैदों दिनै जों बिटिसि मोनदोंब्लाबो जोंहा बे मानो जिबनांगौ जाखो बे जिनिसासो फैदों बेनिखायनो राजनितिकआ जोंनि जाथिखौ मोजांबा मोजां लांनो हागोन गाज्रिबा सेस खालामगोन ओंखायनो दा जोंहा बे गासैबो जोंनि रायजो राजायानो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय सिन्था खालामग्रा मानसिफ्रानो आरो जोंनि संगठनफोर बा जोंनि बे फंबाय बिनानावफोरा बे बियादैफोर गासै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेहाय जोङो इयुननि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जांख्रि खालामनांगोन बेखौ लानानै जों दा बेखौ जोङो हासिल खालामथारनांगोन जे जोङो जोंनि थाखानाय नोंसोर होयो बा माबे जायगायाव होयो हो खिन्थु जोंनि थाखानाय एसटि खहा जानो मोना आरो जोंनि बिटिसि 6 शिड्युल बा कार्बि आंलं दिमा हासाव 6 शिड्युल बेफोराव जोंहा जेबो एफेक्ट जानो नाङा बेखौ जोंनि मिनिस्टारफोर जोंनि जेसेबां एमएलएफोर बिथांमोन दङ ट्राइबेल एमएलएफोर मन्थ्रिफोर बिथांमोनहा बिनि थाखाय नांनांगौ आरो एमपि बिथांमोन दङ बिथांमोनहा नांनांगौ नङाब्ला जोंनि बिथांमोनहा जे ट्राइबेल खथायाव जे ट्राइबेल स्टेटआवसो बिथांमोनहा एमएलए एमपि जादोंमोन मन्थ्रि जादों बिथांमोनहा गावसोरखौ बुजिनांगोन आरो गावसोरजों लोगोसे दानि मावनायजों लोगोसे इयुनखौ नाहरनानै बेखौ जाहाथे बे गाबोननि डिबेट बा बै फैगौ डिबेटफ्राव बिथांमोनहा स्ट्रङै नांनांगोन आरो जोंनि बे एसटिखौ जों मालाबाबो जोङो खोमोरनानै लानो मोना बेखिनिखौ आं दिनै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों আদৰ্শ বিধায়ক আপোনাক ইখনো কৰিব মোৰ বাগিচা থাকিলেহে কৰিব আপোনাৰ তিনিখন চানমাৰি যি কমচে কম আজি চাহ জনগোষ্ঠীক অধিকাৰ দিয়াৰ প্ৰশ্ন হিচাপে উপলব্ধ নকৰিব আজি ফটো আমি নকৰিব সব সময়তে মাতি থাকে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি দখল কৰা মানুহ আপুনি নকৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ মুক্ত কৰিব ওলাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি দখল কৰা প্লিজ আপোনাৰ মূৰত বিকৃতি গৈছে বহি থাকক কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি দখল কৰা ইয়াত এজনো বিধায়ক নাই আপুনিয়ে ব্যতিক্ৰম আৰু গভৰ্ণমেণ্টক ৰেভিনিউ নিদিয়াকৈ অৰ্কিড প্লাগ খোলা মানুহ আপুনিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে যোনে জানিব তেওঁ আপোনাক কেতিয়াও আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ বিষয়ে অসমৰ মানুহে এদিনটো জানিব
কালি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যেনেকৈ আঙুলিটো এনেকৈ দি দিছে, মইতো শিকাই দিয়া নাই, নিজে নিজে আগুৱাই দিছিলে। গতিকে আপোনাৰ যোনদিনাখন আপোনাৰ বিষয়ে মানুহে জানিব, সিদিনাখন আপুনি ক'ত থাকিব, কেতিয়াবা ৰাতি নিজে খোৱাৰ সময়ত চিন্তা কৰিব। কালি আপুনি মোক আঁঠুৱাৰ কথা কৈছিলেতো, মই আঁঠুৱা নলগাওঁ ঘৰত, মই আঁঠুৱা নলগোৱাকৈ শুওঁ, মই ধৰি লৈছোঁ আপুনি আঁঠুৱা লগাই শুৱে। গতিকে আপুনি নিজে কেতিয়াবা চিন্তা কৰিব আপুনি ক'ত আছে। সেই দিনাখনৰ পৰা প্ৰণৱ বড়োৰ হত্যাৰ পৰা আজিলৈকে আপুনি ক'ত, আপুনি যে ৰাতি শুব পাৰে, প্ৰণৱ বড়োক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি মানি লৈছো সিদিনাখন যেতিয়া প্ৰণৱ বড়োৱে প্ৰণৱ বড়োৱে যেতিয়া কেৰাচিন তেল লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল মাটিৰ কাৰণে, অখিল গগৈৰ লগত কেৰাচিন তেল দিব লাগিছিল নে নাই? নেতা হিচাপে প্ৰণৱ বড়োৰ আত্মাই আপোনাক কেতিয়াবা কষ্ট দিয়ে নে মই নাজানো, আপুনি চিন্তা কৰিব। আৰু মই আৰু অলপ ক'ব খোজো যে কিয় ৰাইজৰ মেল হৈছিল মেৰাপানীত, এই কথাবোৰ আপুনি মনত ৰাখিব। আপোনাৰ এটা কথা কওকচোন, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ মই নাজানো কি ফালতু কথা জনজাতি মানুহৰ ওচৰতে মেলি হত্যা কৰোৱা মানুহ, ফালতু কথা ক'ব আহিছে, পুৰা কেৰাচিন ঢালি হত্যা কৰোৱা মানুহ হয়। এইবিলাক ফালতু কথা আপুনি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি উচতনি দি কেৰাচিন ঢালি প্ৰণৱ বড়োক হত্যা কৰা মানুহ, জনজাতি মানুহক হত্যা কৰা মানুহ, কেঁচা কেঁচাকে হত্যা কৰা মানুহ। কালি যদি মই কৈ দিওঁ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নাম মনত আছেনে? ৰ'ব এক মিনিট, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছেনে? আমাৰ থাৰ্ড মেচৰ আপুনি প্ৰণৱ বড়োক জ্বলোৱাই মাৰিছিলে নে? শৰ্মাৰ আপুনি প্ৰণৱ বড়োক জ্বলোৱাই মাৰিছিলে নে? আপোনাৰ আপুনি অখিল গগৈ আমাৰ থাৰ্ড মেচৰ আপুনি প্ৰণৱ বড়োক আপুনি জ্বলাইছিলে নে নাই? প্ৰণৱ বড়োক জনজাতীয় লোক এজনক আপুনি জ্বলাইছিলে নে নাই? আজি আপোনাৰ লাজ নালাগে? এই 35 লাখ চাহ বাগিচাৰ মানুহে মাটি পাব আৰু এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ। আপোনাৰ দেহত যদি অলপ মানৱীয় আছে একো নাই, আপুনি লাজত পৰিব লাগে। আজি এই চাহ বাগিচাৰ মানুহে মাটি পাব আৰু এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ। আজি চাহ বাগিচাৰ মানুহে মাটি পাব, এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ। আজি এইটো আপোনাৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো আপোনাৰ মনত আছেনে নাই? বাদ দিয়ক, মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই? আপুনি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই? মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো হত্যাকাৰী আপুনি, হত্যাকাৰী মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আপুনি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই? অখিল গগৈ মানসিক প্লিজ সাইলেন্ট, অখিল গগৈ মানসিক মাননীয় অধ্যক্ষ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই? মহোদয়, আপোনাৰ এনেকুৱা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ঘৰত মাটিৰ তলত থকা পিস্তলটো মনত আছে নে নাই? আমাৰ থাৰ্ড মেচৰ পিস্তলটো মনত আছে নে আপোনাৰ? আপুনি আমাৰ থাৰ্ড মেচৰ শুনক, আমাৰ প্লিজ শুনক, আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰা, আপোনাৰ ঘৰত প্লিজ বহক, শুনক, প্লিজ পিস্তলটো মনত আছে নাই? থাৰ্ড মেচৰ পিস্তলটো মনত আছে অখিল গগৈ আছে নে নাই? চব আছে। থাৰ্ড মেচৰ পিস্তলটো মনত আছে? শুনক, আমাৰ থাৰ্ড মেচৰ শৰ্মাৰে হৈ গ'ল। শৰ্মাৰক মই এতিয়া চিনি পাবলৈ যাই আছো। এতিয়া আপুনি মোৰটো শুনক, চিনি পাওঁ। আপোনাৰটো ক'লে নহয়, চিনি পাওঁ না? দয়াং মেৰাপানীয়ে মোৰ নামত ৰাইচ মেল হোৱা নাই, দৰং আৰু মেৰাপানীত মোৰ নামত ৰাইচ মেল হোৱা নাই। মই আপোনাক এইটোৱে ক'লো, মই ক'লো আপোনাৰ মোক এতিয়ালৈকে পুলিচে বহুতবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, বড়োৰ কিন্তু আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধি মাৰ দিয়া কোনেও নাই। বাদ দিয়ক না, শুনক, অকল এজন মানুহকে মই এটাই কথা কওঁ, মই চানমাৰি থানাত প্লিজ চানমাৰি থানাত আজি আপুনি জনগোষ্ঠীক অপমান কৰি আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এই মানুহবিলাকে যে চাহ বাগিচাৰ মানুহক মাটি দিব নোখোজে, প্লিজ এই মানুহবিলাকে মানসিক ভাৰসাম্য অখিল গগৈ আজে বাজে কথা কৈ লাভ নাই। প্লিজ অখিল গগৈ আজি বাগানৰ বহকচোন, নাহে অখিল গগৈ আজি যি অৱস্থা কৰিছে, হ'ব চবে বহক। অখিল গগৈ প্লিজ টেক ইউৰ অখিল গগৈ আৰু মিয়া পাৰ্টি আজি প্লিজ টেক ইউৰ চিটছ। অখিল গগৈ আজি হত্যাকাৰী, অখিল গগৈ চবে নিজৰ আসনত বহক। অখিল গগৈ চবে বহিব, বহক, নিজে বহক, প্লিজ চবে বহক। অখিল গগৈ মাতি দিব লাগে, হাউচ টু অৰ্ডাৰ মেম্বাৰ্ছ প্লিজ।
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰে মই কি কৰিব পাৰিম, মইতো কৈ আছো। আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটাই কথা কৈছো, অখিল